Welcome to another episode of the Daily Chronicles 2 I'm Zanzi. On this episode, we have videos that are long. They average about 1 minute to 2 minutes. I used to avoid videos that are long because of the mission will focus on clips. So I will be also bringing back story time episodes. Baby mamela ya hao nna kae ke mo teng mo di D ka tsone ba bona spoko ka da bola o jetseng le no nna ka line ene ajo tima mo tima thapo we red ya le mpomthako tshwantse ke mo mega no mo re tima maopane otle mo bona mo okay ke yona ya ka mo di B ya ajo ngolo o nna di CEO mo di siki ya ka mo ya ngwe ya ka ntle ka mo ka mara gona le o mongwe nya go tlhapa before ya Scorpion King se ke na no re mo timele fa re mo tima mo wena tima mari ha o no ba ile tlhapa ba bana re se mbaya kambani bana si yona Tumarani papa, tumarani, ke tumari pina, it's tumarani papa. Oni kopora ke. Ka hopo. Kina man. He's wrong. Wo na man, ke tswa kuri, ke wena ke wetse hae. Kwa komsa big kwa kivori ku tlora fela va ka family ba re kura ku hairira. Ya, ke check up marumi, outswak, mara bona ke wena ke no ke wena, and ke no ke wena ke skri is rom times 5. I'm trying to get some side. I don't understand. Times Like, 5 how? Get that everything I eat and Yaku Verica. Only try heavy machinery, Monake Katsariva to Kurumaka, Kapia, get that also sort of manica, Mericoniana, or Kuriki Voni, Corina Zamayani. No, I can miracle. If I'm miracle next time. No, I want to know. How can you find miracle? I can't talk how I can't talk the engine, the table, just get the auto, the valve pipe, the cat, also. Can some more engine? Wait about the engine now, okay? Guy in Safera. How can you if I fell 2.5 and got in the table, tap a table charge? Yamasting, get some more. I'm fine. Sharp. Sharp. Man, only pizza. If ukwana mere kunyana one gamore tsingona. Ora ni pizza. Ke kulukisa. Mara I ke bone. Bar koroi emne. Party e o ke e. Ngai clean. Ka 5 rand fe. Ri ke to so. Yeah, it's fine. Sharp. No, it ke clean e fere ka pile fere. Ke bone kuri mere ko. O bonte fere go botsa fere kuri mere ka bere ka fe. No, it's fine. You laughing for what? No, why is you laugh? Happy birthday. Mom, Yes, Sainty? You want those? Yeah. Sainty, those cookies are for dogs. Woo, woo. Shut your big mouth. I hate you. I don't give a big fuck. I'm your mother, not A bitch. How old are you? Two. How old is mommy? Too much. He's all scared. I see you. You're scared. Okay. eh sure nta cha ish ke la pile man ke nyaka na le mfono mo ba ke thabiso ba re o dula na mo starting channel Tabiso. Mo. Okay, money spazi. mone se phase Yeah. ish mthakula ke monyaka ke nako mo fa PlayStation ke tsere PlayStation ka mo ke PS5 wa bona Oh. yeah ish mara wa tsa di wena tsamaya kwa le ne mo fa yona mo tsere mokundi mo yemeng jana Oh, o nkira na Mukundi. ya mokundi Oh. o tonkira ke dlala bolo le Ana mu. ya Awe. ya
mara yemanyana. What if whatever the PlayStation? ke na shabele yona. Inomfa something nyana ukuthi ukasichabele yona. Oh, cellphone mara phone. Ka motsere Ke dikhiya. le tsona di. Oh. Ke dikhia tsa koloi. Hae. Oh, a o sana selo mara. Hae sana se. Oh. Mara di okay. Okay. Tshwara 20 rand ne. Oh. O tara ka kotse. O we have to 10 minutes. Awe. Yeah, tankra ke dutse. Ana mo. Le ball. Yeah, Le ball ana. tankra ke dutse yana mo. iPhone 16 shit. Mara nkare ke 17 na se tshoba ntšha. Abana listen no. Engineer braga tsa engineer. Brady wana ratoro. Ai mapar. Kinya ka o di lintshitse le bi khalula la mo. Papa. A batla ka di bag mo dumedisa papa. Mona Dumedisa small. Wow. Bradingo. Wena mangma. Numerisa Brady. Ashe. Yeah, kinya go tsentshodi. Yeah, mo la lintshitse le bi. Yeah, koma. Bra. Kinya go tsentshodi le bi. Le na le tella batho ke tlo le bontsha le. Le tella batho. Roman sel di tsoleleng ke ngwana mfana. Bro anga la wari khono kwatile bro anga wati futana bantu watani betha bro anga Brady sayra ga Brady ari longisa koro yifere Brady ari longise Brady 112 wait listen tada mar lisilo mara hawa rela mbosa Sawara bampoli batho. Tse di rela mma bampoli ntsa. bafana ba ntloela ke tlile ka skiteng jam selo nzule tsenso Wajaka. mam Kana na ke le tso fa dikhi. Dintsa. ke re ke nyor ba mfakele oli bafana ba bantsha mataere ba ntshelo tshopolo dile le bona Ke batimetse. Ciao bro anga tekere tsaka kumzambika tse ke bona le la Brady Amina bro ke tla mzambika re nna bra ga ke re ka re tiriro tse wena La itse go le re ke mama. ke amane go gore Le timetsa le. ye Ke tla le timetsa. amina ko na re amina ko sa cha Brady na o sa cha bro Wamite mkaka kwa Mzambiko, wamite kwa Mzambiko. Wamite na. Kibralo era sport. Ai, fana ka mo, yo, ko lukitsa ke ba lukitsa la lukitsa. Ai, braga tiken ke parati. Yo, atiken da braga ka. Kiri, braga ora ko skoene mara parati ora por aí si. Brady. Abana listen no. Abala di. Ababele ha. Mzamo kosenze lifeva tu. Sicela usalele noThabo. Why mina? Sacela Mzamo sifike tavern sothenga utshwala. Ngiyothenga utshwala yena nizahlala naye. Ish Mzamo uyazi uthi mncane for ungene tavern tu. Sizobhadala ngiyacela tu. Nizongibhadala? Yana. How? Ay okay, hey. Thank you. Thabo. Mzamo. Shut Thabo. Bathi sizohlala nawe kancane boy. Asicula ingoma Mzamo. Ingoma yami. Thatha ingoma Mzamo. Iphi ingoma? Uwe Mzamo. Yimi boy. Uyi-1. Angiwani mina kuphela. Asicule le ngoma engiyithandayo ke. Nhliziyo yami ithi hey. Sithuphela la Mzamo. Yeah, sithuphela boy. Oh. Angeke bakubelieve boy. Noma ungabatshela ukuthi ngi-right angeke bakuthembe. Mzamo mfana ngeke understand. Azimnani kanjani ukusulwa amakaka. Uzikakele nje bakukline. Uyadliswa uyageziswa. Phela ngimdala mina ngina 18 manje. Bacabanga ukuthi ngiqhwalile. Mara ngi-right Mzamo. Noma ungabatshelani Mzamo akekho ozokubelieve lento eyenzakalayo manje. Mina ngi-right. Ayikho nje emnandi njengokuthelwa ngebaby powder eyibunu. Sesibuyile. Mzamo nikuphi? Sesibuyile. Nisele kanjani? Hawu nathula manje. Nisele kanjani Mzamo? Mzamo. Yo, nibuyile. Thatha nayo yakho. Yini Mzamo? Kenzakaleni?